I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novu epizodu. Prošli video je isto bio reakcija na Miletove klipove. Samo što sam skontao da se nijedan njegov video što sam pustio nije čuo, a zato što sam ja uključio slušalce. Bravo. Pa sad iz početka ću snimiti. Hajde probamo. 3. Dekor. Evo ga. Evo, ovaj video ne čuje se. Mislim, nisam ja stavio da se ne čuje, nego u videu se samo ne čuje. Ajmo pogledati ovaj 10 subscribera specijal. Svima ljudi, danas ćemo raditi reakciju na Impetov Distract. Snimam na primjer Clash of Clans, malo više gameplay. Pozdrav svima ljudi, danas ćemo raditi specijal. Jak to nije velika brojka, za mene je to bam. Eskudirao sam i kako zove, imate na kanalu video. Ne znam da li je još izašao, uglavnom odprema se reakcija na baka, prase, distract na distrakove. I da će biti super, pretplatite se pa za 20 subscribera idemo opet, pa od 20 onda idemo za 100 subscribera. Ja ne znam da li ćemo misliti da 100 subova, ima šanse, ipak ima nade. Ja ne mogu vjerovati ni da smo stigli do 10 na kanalu. Možda otvorim novi kanal preko računara, ali vidit ću. I pišite mi neke programe osim Frapsa i Actiona koji snimaju ekran na računaru. Zašto ja sam skinuo Action, ne odgovara mi, a Fraps ne znam. Znači pokušao sam skoro pa sve jedan tutorial na YouTube. Šta ćemo mi raditi za ovaj specijal? Radit ćemo, pogotovo šta? Butterflip. No se давай. I danas ćemo prvi put pričati u videu. I ocjenjujemo od 5 do... Pogodite čiji sad video gledamo. Moje, hajde pogledamo moje. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novu epizodu. Danas ću pokazati kako možete skinuti Minecraft. Tako da hajde da počnemo. Uđite na Google, kucate download Minecraft Pocket Edition. Čekaj. Free. Ništa, to je to za ove epizode. Sljedeća epizoda će biti reakcija na Mile 3 klipove, samo što će biti drugi dio. Vidimo se u tom videu. Ćao! Pozdrav!